15 byo kwa Mushanju umwaka ogwo omwembezi w'ihanga akaha obujunanizibwa bw'okuhandiisa abagore ekitongole kya NIRA kibaasa okwetegereza hamwe n'okwebihandiiko eby'obushwere oburikwera omurimo ogwabaire nigukorwa ekitongole kya URSB. Erizooba abarikwebembera ekitongole eki bebembirwemu Rosemary Kisembo babugana abebembezi b'amadiini agarikuahukana hamwe n'abanyamateeka ab'amakanisa hamwe n'emizigiti kandi abebembezi aba nibo barikujunanizibwaho okugaita abantu boona. Aba batushoboorora ebintu eby'obushwere bwa civil marriage oburikukorwa omu mikono ya gavumenti. Kuusa ekitongole ekikola ku by'obufumbo okukijja mu URSB ne bakiteeka mu NIRA kizze mu nkyukakyuka y'amateeka era tekijjeewo buvunaanyizibwa bwaffe nga kyaki. Ekikyuseemu nti bakijje mu kitongole ekirala ne bakiteeka mu kitongole ekirala. Hati bw'aba omusajja kuswera omukazi tukimanyire kimu abakweranga abazaire kwikira kuswera omuzaire nahereza ekihandiiko nk'omuzaire omusajja n'oruganda rwona bahayo omwisiki okugenda kuswerwa omu kika kindi bete okikwika rulengo obukama bwina certificate ebugabira kandi Vincent Katutsi olukukora ebyokugaita abakundiina omu kitongole kya NIRA yashoboora ngu enteekateeka egi bohiine bahikize n'obarabe hiine bikiri kubateganisa. Kati bwe bakola RAPEX eyo rationalizing government agencies ne bajja mu function ya marriage ne bagitwala mu NIRA okuyamba nti ebintu byonna ebikwata ku muntu okuzaalibwa so birth registration omuntu babanga death registration ne babanga akoze obufumbo events zibeere mu kitongole kimu. So olwaleero twogera nga marriages ziri mu NIRA. Oguyendera yashoboora nga hariho n'obushwere oburikwikiriza omuntu omwe kuba niwariho wenka ekintu eki batarikuhagira. N'obufumbo bw'Ekisilamu ze bayita nika nazo obufumbo buli awo tubumanyi mu Uganda. Tulina n'obufumbo bw'Abahindu, tulina n'obufumbo bw'abakola mu church. Ogenze ku church ne bakugatirayo nga bwona bwakuwandiisa. So obufumbo obwo ebiseera ebisinga tubuwandiisa mu budde tukolamu ensobe etabuwandiisa oba abantu bekikwatako okubuwandiisa ne batabuwandiisa. Kale omulango oli bwe guti nti ffenna tufuba okulaba nga obufumbo bwaffe bwetulina bwe twakola tubuwandiisiza. Wesemwanga Frederick omunyabiragiro okuruga mu kitongole kya Uganda Episcopal Conference nagira ngu ekintu eki kizire okwanguhiza abo boona abarikwenda okutunga obushwere oburikwera kandi ngu na bamwe nibanyigirizibwa omu miringo etari emwe n'emwe. Eri biiru egenda okuleetebwa eyafulumizibwa naye ng'ejja kuddayo mu palamenti erina ebintu bye yagenda ekyusakyusa nga tulaba nti bijja kutabula wadde nga kyebayita Christian oba abakristo oba abakristaayo baweeredde etteeka eribafuga bo nga bo erifuga obufumbo bwaffe. Waliwo ebintu ebirala bitayogeddwako. Olukukura ekitongole kya NIRA Rosemary Kisembo yasaba abakulu b'amadiini okubayambaho mu kukola omulimu ogwo. To take up you, Muhammad is fortunate to be my lawful wife. Bwanyuma y'okubuganaho abantu aba habaho okugaita abagore kakamanyisa karikworeka ngu omurimo ogwo gwatandikire okukorwa. Gashakwa Ronald Ngabirano aha bwa Sky TV Attention.